bajuan. Ini prosesnya pakai apa ini, Lady? Oh iya, kenalan dulu, ini namanya koming selem. Kayak ya Ming. Oh betul. Tapi ini jenius teman-teman. Lihat. Apa bahannya, Ming? Baju-bajuan apa nih? Layangan apa? Layangan apa tuh? Coba. Layangan bebean. Tadi Ming, bebean. Di subscribe ya guys ya. Siapa di subscribe? Memang